O te whātalo whātu I lau whaafonga le nei fo I tai au mā lole fo lau, alo mai o tala lau Radio Samoa. Ta mua atu I tala o tai au. Wa iai le swinga I le whai numero o sa wanga o lo o wheta ia I matangata whai ngā alwenga. I le Emergency Department po le ED al whale mai middle moe au kilani talu o na wha au popo si kulati mō leo leonga. Le masina tāluaina whaasilasila mai ai le minista o le soifua maloloina Dr. Shane Retty o le a whaau popo si kulati e leoina Emergency Departments sa I o le whaaiunga o le masina o Februari. O le ana sa wai ma le whale mai a middle moa I lalo le valu ED e mawalunga le lamatia, ma o le ana whaau popo I le to a lima si kulati. A o isi ED e luas fun ma le wha, e le vao le lua ma le lima si kulati whaau popo. Talo ona whaia lea suinga wa moli mau mai le sui o le pūlenga al whale mai mirol moa. Dr. Andrew Connolly, e na o le sfulma le tolu ma tā upu tau sa wanga. Na whaamawina le masina tā aluai. Ma o se pa u tele lea mai le lua sfulma le lua na iai le masina o te sema o le luafe lua lua. I ta I nei tau mawhainga umai le o ave e sea I lava whaamatalanga so o na lafo nei a whai nai le au whai ngā aluenga. E tūsa ma moli mau o le peresitene o le sosaiete o tau si mai I New Zealand, Anne Daniels, ma fua lava le I taimi e le fia fia I tangata, o lo o sulu atu o no le umi tele o na tatali o le fo mai. Wato e talo sanga I le peresitene e mo o mia lava le wha au popo le au whai ngā aluenga, ina ia vave o na tali mana onga o tangata lau tele o lo o sulu atu, mo se fesoa soani. Fesiling ia le lumana I le art sector po le avanoe ati ia e mawhaailo ai tā leni I lalo le whainga malo lo o iai. A o tau mawhai e whaaiti tia tupe whaalu. O se tasile nei o itu e le o sau I le lisi o meo lo ave iei le wha mua mua le whainga malo. I to tono le se lau aso mua mua o lona tu lai mai leo lo o tau nei. Ma o iei le popo lengo le wha atono le Arts Festival e fōlinga mai e le o tau wa tele I le sila sila le malo. Pei tai mai le minista o lo o ngafa ma lea matanga luenga Paul Goldsmith, o lo o iei pelo na tali tonunga I tā ua tele mo le tamau aingo New Zealand, ma I tā ua ia te ia le wheiloa I mua mua ma le art sector, ai ele I whaia seisi wha ai unga. I wha maumaunga wato a tele wanga I ese ma le art sector o na ua taunga tā tele. Ma o le whaititi o tupe maua o le a fia I ma le whai numero tangata o lo iei tā leni ese ese, e mawhai o na ofi atu I whaalinga whaavao malo. O mōlia lea li I talavou I le whaau o lima, e tūsa ma le whaau o manua lea ua ti ngai na I le tamā na sulu I le supermarketi I le afiafi o le asolulu. E pe ona tā ua I tala o le tai o na nafi, o le tamale nei na sulu I le supermarketi la tāne a le New World I manurewa mo se fesoa soani. O le soetu la iei le li isfulu ma le iwa tau sanga o mōlia I luma le whaamisinonga whaaitu malo I manukau. Ma o moliang o le whaau o manua whaau ngai se au penga, leo lo o moliai. Ai mo le tamana wha manua lia, e tu whaatasia talafo lo o iei pei le whale mai, ma ua iei le suinga. Ti ngā ina manuanga o le tamai titi na whaanatinati le whale mai ana po I Queenstown. Ripotia le Herald o le tamai titi na pa u mai le whaamalama, tu sale o le tu la iwa na po. I whaamauninga mai a St. John o lea nalu iei le ambulance, o lea na iei fo I ma leo leo, le helikopa, ma o lea na momolia le taavale I le whale mai a Lakes District. Hei au kilani, o lea fo ina whaanatinati le whale mai se tasi o tamai titi I se tūlanga ti ngā ina mafua. A o iai tā elenga I le swimming pool I puke koe. O le whale a o le Jubilee Swimming Pool ma le Aquatic Centre I Harry Moore Place, le whaapea na toi titi ma le moai le na whaamanu alia. Ma o lea na vave ane I aile au whai ngā luenga matoso ese mai le vai tā ele a o whaatali le ambulance. Ripotia mai ai le Herald na ave I se tūlanga ti ngā ina tele, ma o le whale mai middle moa le ana awina tu I ai. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.